Hello, tuni KUKI channel JOUSE na bon chawin lim nei kin win tuni a hi Russia ten rocket analysis ding pe no satellite analysis ding pe no chu cancel a ball win tu le tu a hi amain boycott ti ding a hin ama ho jong hin US hon he ta chu zat chum choma sanction a hin ball khum ji wa hi tua Russia te jong hin hi chi le thu na chu hi chi satellite a launch ding pe no hi launch nom talovin hi ta chu gi na ho jong anei win aban le hi chi satellite na ko na jong hi flag ho za chum chum gam za chum chum flag ho hi a remove pan kit ta ve ti jong chu mu hi ni cho cho se hi abona cover a bol wa Indian flag bo hi akoi ve ti chu mu a hi le hi chi satellite hi I to bang satellite hi a hi lo le ipibola hi chiwa hi gamdang ho flag hi kita thei ham ti hi tunia het chit theina deu ven hen sei hoitin anaveleu chun nang hon jong het thiam deu a hi in tu a hi a India gamsunga isro hon jong hita chu phatma sa chu Taiwan to ki tho a satellite ho jong launch an a bolvin inspire one ti ho jong chu Taiwan jauna a India a isro ho to ki tho a hita chu launch an a bolvi ti a chu mo a hin in hi chi vanoi le si na jong hi satellite launch ding ti teng la chun Russia jong hi amin phawloi khat a hi ni ta chu Russia jong hi min phau loi khat a hi bana chu hi chi satellite hi one wave het de wa hin one wave ho hin ni ta chu Russia ho ROSCOSMOS kiti Roscosmos kiti hi chi ho hi anapi wa hi chi wa hi ama ho hin million izat ham khat sum anapi wa anapi zo wa hi nang hon ke ho satellite khat ne lans pe benlang hi ti khati ti a hi ke ho na ananeu a hi a hin la hi chi an ke ho lai wa chu Russia le Ukraine ki boy na hi ana nai lo a hi in Russia in Ukraine hi ana attack nai lo a hin la hi chi phat ahung chal chal len a hi le tu a hi Russia in Ukraine a hin attack phat na chu Ukraine te pan pi na zala chu gamza chum chum jong hin Russia chunga hi sanction a bol khum a hi in abal chief ho international bank transfer na ho sum transfer na ho chu izakai ana block pi a hi in hi chi a block pi na chungu wa hi tu a hi Russia hin sanction ni ki bola hi le ki chi ta a bol ding a hi tu a ki hon jong hi chi rocket kalans ding pe no hi kalans lo diu a hi ti a chu ana sei ti jong chu mu a hi in a hi le hi chi wa hi one wave satellite Russia ten a launch na dinga hi koi gam zaw ham iti a hi le hi chi wa hi imu thei diu ka ta sanen US a hi in UK a hi in Japan a hi in ngita chu South Korea te a hi in ama ho jong hi zaw a hi in hi ta chu one wave hin rocket ho hi a launch ting le satellite ho a launch ting le hi chi satellite na ko na chu internet kimu a hi in hi chi internet a hi in one wave hi mi khan khat chun a history ho ama thu sim ti ding ha hi chi one wave chung chang ho jong hi in het mai theu a hi in hi chi chu a hi in tu chunga jong hi hi chi wa hi one wave ten Russia te company khutna hi anapi o a hi in ita chu Russia ten an simpi wa lunch ding ti a chu sumho jo se hi izakai anapi zo a hi tai na hin la Russia chunga i sanction hong tambal bi set phat na hi Russia te jong hi tu a hi lunghang wa hi chi satellite chunga flag zat chom chom kita ho jong hi asumangwin India a bo hi a koi ta ve ti a chu mu a hi in aban le hi chi one way hi India in zong hoi lai pen a iza ham tel Airtel ho to a Airtel pen e hon sim iza tengole Jio hin Airtel hin hi chi ba iza na wa Airtel te khun hi chi one way satellite hi aza wa hi je a chu tu chunga hi chi rocket chunga hi India flag bo hi akoi yuvet adang cheng country ho jo se hi asumangam ta ve
ti a jong chu report mu a hi in hi chi neu khat ga vekil lo hen bharati ki ti hi Russia India a Airtel a pen ho a hi in aban le hi chiwa South Korea ho a jaw na pen chu ipiham til hanwa ki ti a hi in ama ho hi chi system a jong hi ama ho hin one web hi a jaw a hi in hi chi one web hi South Korea hi in UK hi in US hi in ni ta chu mi tam pin a jaw hin hi jong la lunch ding hi Russia hi ja chu Russia te jong hin agam sung wa sanction tambal ja chu chi hol an bol tawi ti chu mu a hin a hi le hi chi wa hi US ten I to banga news flash abol kin vam tele tu a hi Russia te hin one wave rocket hi tu a hi hostess a manguvi ti a chu amoi news ho jong a bol vi ti jong chu mu a hin a hi le Russia te hin hi chi alans diu ham alans lo diu hitam ti ai le tu a hi Russia te hin condition khat a pikit noven hi chi one wave rocket hi satellite hi lans ding nati wa hi le condition khat nan bol angai hi chi wa hi nahin bol vai le chun hi chi kilan spi ding na hi win a hi lo vai le tu ni Mars ni simli ni a patna hi hi chi chan hi phat na ki pi a hi win hi chi Mars ni simli ni chana hi hi chi thupi hi na zui lo vai le chun hi chi hi satellite hi mundanga ki bol ro entin mundanga ki jangding a hi tai ti chan ge ya jong chu ama ho hin report ana bol vi ti jong chu mu a hi in hi chiwa Russia ten condition khat api pe no cha hi le hi chi one wave ma ko na hi UK in ki withdraw hen hi chi one wave ma ko na hi UK zawda hen a khuti ai le hi chi rocket hi kilan spi ding nei vi ti a chu ama ho hin one wave ho hinga hi thupi na anani vin hi chu condition api pe no cho a hin la tu a hi UK gama ko na chi one wave mang satellite pen cho hi le private company a hi jong le private company hi jong le UK government jong I chan ham khana involve a hi je in hi chi hi kilan spi ponti ti chu I het theine di waneu khat tu ni a Russia ten one wave rocket launch bolding pen chu anakha win aban le one wave rocket chunga flag kita ho atam zo pi hi asumang win Indian flag bo hi a khet tawe ti chu het theine di wa in sei theu hi chan chu in tin update imu ho hi aban nei cha tu a hi update in bol jing deu a hi tu ni KUKI channel ve JOUSE na bon chawin pathin in phathei na bo jing taw hen ka ki pa e